Wi 'di clywed digon. Diolch. Brilliant. Oh, yeah, brilliant. Liz, fe ddwedes i, faint o weithiau bod i ddim yn mwynhau hwyl y spree? O'n i'n cysio helpu ti. It was better than showing her a video of someone having a heart attack on a date. Yeah, I hadn't thought about that. Oh. Dwi wedi cael enough. Digon! Digon! Enough is digon. Dwi wedi cael digon. Digon! I keep trying to help you and you keep blaming me. It's pointless. Dwi'n gadael y Wers Gymraeg. Ia, wel, fi ddim gwers Cymraeg ar ôl hyn ta peth. Mae'n pointless anyway. Dwi'n dysgu mwy gartref yn gwylio hwb. What's hwb? It's a really popular Welsh learners programme on S4C. We don't watch it, Ebenezer doesn't have electricity. Dwi am roi sylw i chi fy mod i'n gadael. Dwi am roi sylw i chi fy mod i'n gadael. Dwi am roi sylw i chi fy mod i'n gadael. Math, please! Un munud! Dal arno! Bron yn barod. OK, dewch i mewn. Dwi am roi sylw i chi... Be ti'n neud? Dim byd. Bach o DIY na gyd. Pa DIY? Pensel hwn. Beth amdano fe? Roedd angen siarpno fe. Beth ti moyn? Wel... Coffi? Na, sa'n... Caff ti e, mind? O, caffe ti e neis iawn fel yr Eidalwyr. Ti moyn e? Peri yn cappuccino newydd ar yr Eidalwyr, Na, maen nhw'n wedi mynd hefyd. Gwaith 3 o nhw cusanu Marian Prothero. A thyn Billy Bananas. Sa'n gwybod. Mae'n byd mad hefyd. Felly, os yw'r dosbarth Eidalydd wedi mynd, dyle fod yna digon arian i gadw'r Wers Gymraeg. Beth bynnag ti moyn hefyd. Beth bynnag ti moyn. Mae'r Wers Gymraeg yn mynd i aros. Mae rhaid fi mynd i weid wrth Liz. Mas, mas. Yeah, all right, all right. Mam!